utroligt, hvor hurtigt det kan gå. Fordi som vi måske har hørt, så de fleste af dem, der kommer ind i politik, de har først startet et ungdomsparti, og så har de fortsat ind, og de fleste af dem, der sidder i Socialdemokratiet, de har meldt til. De stemmer på Moderaterne og de nu og de andre kandidater, som gerne vil ind. Men det vigtigste er, at de rundet stemmer. For det er den stemme, der kan gøre en forskel for de næste 5 år i Europa. Tak for ordet. Aniga, tusaale waan qaadayna wada nastigan waxba hayay wiilashayga biyaas tuwa imagaan xumaasho litmos papier aan isku dayaya haddii aan helo waa guul haddaan heli waayo wax badan baan ka baranaynaa qofka kale Soomaaliga u bixino ayaa wax ka bedelaya go-aankii iyo hadafkii aan aniga lahaa qofkaas gaari doona marka insha Allah waa mahadsantiin maalin axada وبريم على السكول اللي يتصور حين سادي هو معطانا فيديو يستان قلبه بقوله بعتتين ممكن في سان كذا بتكلم عن طول فرنيا سيدا غيشة ما بعتتين